Girit'te 1500 Yunan askeri Kolimbari kıyısına çıktı. Hanya Radyosu 1897. Başlarındaki Albay Vassos daha ayağı kuma değmeden Girit'in Yunanistan'a bağlandığını ilan etti. Kimse sormadı, kimse onaylamadı. Adam tek başına karar verdi. Vali Beroviç Paşa'yı sormayın. 2 gündür adada değil. Bir Rus zırhlısına binip Trieste'ye gitti. Garnizon kalenin içinde ne emir geliyor ne takviye. Selino'dan, Kisamos'tan Müslüman aileler yollara düştü. Surlara sığınmaya çalışıyorlar ama şehirde su sıkıntısı başladı. Halepa tepesindeki asiler kaynak yolunu kesti. Dün geceden beri ateş sesleri kesilmiyor. Sudak Körfezi'ne bakarsanız 6 devletin zırhlısını yan yana göreceksiniz. Kimi koruyorlar, neyi bekliyorlar, bilen varsa bize de söylesin. Deniz sakin. Bu adada sakin olan tek şey o. Şimdi aynı haberi Rumca olarak tekrarlıyorum. Χίλιοι πεντακόσιοι Έλληνες στρατιώτες αποβιβάστηκαν σήμερα στο Κολυμπάρι. Ο συνταγματάρχης Βάσος κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα πριν καν πατήσει στην ξηρά. Ο Βαλής έφυγε από το νησί πριν 2 μέρες. Η φρουρά περιμένει μόνη της στο κάστρο. Μουσουλμάνοι από τα χωριά κατεβαίνουν στα τείχη. Το νερό κόπηκε, οι πυροβολισμοί δεν σταματούν. 6 στόλοι στον κόλπο. Κανείς δεν ξέρει ποιον προστατεύουν.